Kini kadai kedudasyan Meghalaya, bat ngipiang sungubhai pi baro syakatup kubor mentah ke janmit. Para syua bangin pas ki kubor ki bamnia ngini pet syuai ki mat bakongsan. Untuk kit kesokat sorkar halor ke jingklat no armut ki kena pulih ha Karnataka. Syak thong ikong Rebecca V. Suchiang kum i Chief Information Commissioner bat thamai ke Jela Meghalaya. Menjur kekenhun menteri ban thiet yeng na kabenta ban penlong guest house ha Bangalore. Wanra ke KHADC ya ke mang tingka ba shipor ke balai pusau poin sau pusau keluar tingka ha kesngi ke beningkong jong ke dorbar mang tingka. Bat wanra ke JHADC ya ke mang tingka ke ba aspa sanpunyo poin apulai keluar tingka na kebenta usnam khen tingka arhajar apusan akun real. Kikubor kibabnya. Menteri Ketenat Social Welfare uba Paul Lingdo ula pentikna baka sorkar jela kan satokit biang tek petek ha kabaidei bat ke jingklat no arngut ki kena pulih ki banakani ke jela ha Karnataka. Kadbaya kani ke mat Om Shemlaya Mir jingmut setia hapok ke jingelang ke kenhun menteri mentah ke sengi. Uba Paul Lingdo ula penpau baya ke kaipot na Commissioner but Secretary in Charge jong ketenat ki kampok yeng on sa IT ha usembut Menteri Rangba uba depet ya ketenat ki kampok yeng bat ha Menteri Rangba ke jela. Ulo ong syuk-syuk ba ke sorkar kan sale da ke bating lada lap ba ki jingkeno penkelan yam jubor ya ki kena red kalong ke besisha. Every Meghalayan who travels or studies outside the state, which is why the Commissioner and Secretary Home personally visited on behalf of the state government. So on the part of the government, we will do everything to unearth the circumstances leading to the deaths of the two boys. The Secretary Home will submit a formal report to the Deputy CM in charge and to the CM, and we will take a call on that. Ka kinhun menteri mentah kesngi kala menjur ya ka jingthung kam ya i Chief Secretary Barim ikong Rebecca V. Suchiang kum i Chief Information Commissioner bathamai jong ka jela na ka benta laisnem. Udukhat ka kinhun menteri uba Paul Lingdo ula penbenai ya ka ne ka rai hadin ka jingshong thait no jong uhe IPS Barim uba H nongplu ubala e no ya ka ne ka kerdan syakri ha unai weng arhajar arpusau. Uba nongplu ula syak thung kum udukhat non-judicial jong ka Meghalaya Human Rights Commission ha unai lur arhajar arpusau. Has approved the proposal that Kong R.V. Suchang, IAS retired, be appointed as the new State Chief Information Commissioner for the period of 3 years. Ka kinhun menteri ke Jela Meghalaya mentah kesngi kala menjur ban thiet yeng hanong ba Bangalore ya ke ba on sa penkelapat sya ka kenjai yeng basa lani ke guest house na ke benta ki pat ba kham tam na ke benta ki samla pule. Udukhat ke kinhun menteri uba Paul Lingdo ula penbena ba kane ke yeng kandon arteli ki kamrat ya ki bala ban nyam marsan phongut ki samla pule ke wei na ke benta ki shenrang bat ke wei pat na ke benta ki kenthai. Ulapan pauru ia ki jingtmu bantai ya ke Meghalaya House ha Bangalore ban ai jingkershan syuk-syuk ya ki pat ba ke jela. 2 dorms for girls and boys, 50 boys and 50 girls. A Meghalaya House is also in the pipeline, but in order to address the immediate need where a number of students are finding it very difficult to find accommodation. Executive member ka KHADC ubadai pet ya ketenat pelatingka uba seiborlang warba mentah kesngi ula wanra ya kemang tingka ba shipor ka balai pusau poin sau pusau keluar tingka ha kesngi ke beningkong jong ka dorbar mang tingka.
Kani kamang tingka kabalakot siya kalay pusaw klur, saw pusaw lak, san pusan hajar, bat reus pak tingka, kan terekam nadu ka shitarik uyayong, hadu kalay po tarik ujiliw. Executive member ula pentip ba kamang tingka kabapura, nakabenta usnem ken tingka arhajar arpusan arpun rew, on sawanra haka dorbar ban sawan. Kani kamang tingka basipor katemu ban pentikna ya ka jingsiu tulap ka babiang por syakit khot ka council ki nong tray bat ki balayo pension. Uba warba ula penpauru ya ka raikut jong ka executive committee ka bathamai ban kintiu ya ka sinchar khadar ka babha bat ka balai na ka bamsap hapo ka council. Pan penhan pan tray dan pembencingan cukup por. Ya pangingit siap. On salah pandek kriya. Akan dia kesamui mereka. Bahkan siap ini kriya. Pan pendek kita berlaku. Jika hidup kamu. Bagi yang tadi, lapan kriya ya kapan kita mulai berai. Buat tahu. Kapan sedang bersyukur berai jauh ajar pesan. Hadu baik publik berai jauh ajar pesan. Pada bagian gelombang itu total jadi barok. Kapan kalau lain pesan telur, sahabat, sahaja, beliau sempat bukan. Ka dorbar mang tingka jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council kabalai sngi linter kalas dang menta sngi ha kaba chief executive member uba thombor shiwat ulawan ra ya ka mang tingka kaba arspa sanpunyo point arpulai klur tingka na ka menta usnem ken tingka arhajar arpusan arpun real. Kani kamang tingka kapen pau ya ka jingduna ka bakhatway point live pu ar klur tingka. Uba shiwat ulapen pau ya ki kampen roy ki bakongsan kentup ru ya ka jingpendep ya ki sauspa ar pu ar teli ki skim bat ki wei ha ka ba ula kubur ru ya ki jingduna ha ka liang ka pisa ka tingka bat ki jingkela ki barim. UCM ula kenturu ya ki khot bakinya trelang na ka benta ka bha ka miat jong ka rilum Jaintia. That the council was set for this ensuing financial year 2025 where an estimated receipt of rupees 245 crores 90 lakh 55,900 only, as against the estimated expenditure of rupees 257 crores 23 lakh 44,200 only, thus reflecting a deficit of rupees 11 crores 32 lakh 88,300 only. MDC keseng Voice of the People Party na mau hati uba kinjo alang rangthong ula syajit klem dadon ba aireng persya ya kung usembut syongkonor jong ka KHASI Hills Autonomous District Council ha kesngi ke beningkong jong ka dorbar mang tingka. Ha ke jing ai jing kren beningkong ke jong uba rangthong ula smai ban omle shiliang khmat bat on but thik ya ki kendon ka KHASI ha ka ba ula kerpat ru ya ke jing kersha na baro ki dekhot na ka benta ka jing yat bet yat venti jong ka council. Ka sugamya yatra ka batmu ban kentiu ya ka jingla ban rung bat jingkan thop lang ya ki brio ki baduka duna dukhot met la pelat henen kesngi ha ususo tham auditorium Shillong. Menteri Ketenat Social Welfare uba po lengdo ula pelat ya ka app Yes to Access na ka benta ban antat ki jaka pajba. Prangwut ki nong sengjam ki baduna dukhot met ki la syak penkup buram na ka benta ka jingno senyang jongki. Uba lingdo ula penbena ba menteri ke sorkar pedeng uba depet ya ketenat social justice ula pentikna ba on saai jingerap na kebenta ka disability sport center ha mau khanu ha ka balatmu ban penbun ya ki nong yelek kai ba duna dekhot met ha ka lempung national games arhajar arpunyo. We could convince him that one of the pending projects, the creation of a center for disability sport at Mau Khanu New Shillong will fructify soon, and he has given us his assurance that the project will indeed
be funded by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Udkhot ka dorbar Lok Sabha na Shillong uba Ricky AJ Singkan ula penpau ya ka jingsngo khuslai jingmut hapo ka yeng dorbar Lok Sabha hinin kesngi ha ka baydei bat ki jing ha ka school ba North Eastern Hills University bat ula dawaru badai ban wengno ya Vice Chancellor Professor Prabha Shankar Shukla. Uba Singkan ula penpau ba ki jingeki persya ki padang ya chakmat da ki samla puli ki nong hikai bat ki nong trei kala pendeko ya ki rukom trekam jong kani ka skul ba kabla kta shikadai ya ki kam hikai bat ki kam wat benia ula kentu ru ya katnat badai kmi ban le no mardor halor kani. Today, Madam, when we look at the condition of this university, it is in total disarray. And the reason for this is because of the leadership crisis that the university is facing. Madam, the incompetency of the present VC has led to protests by students, teachers and non-teaching staff of this university and has brought this university to a standstill. For the last couple of months, this university has been greatly affected in terms of teaching and research, which is the prime objective of any learning institution. Therefore, Madam, through you, I would like to urge upon the concerned ministry to take up this matter seriously by removing this VC who is Kahana Global EduTech Private Limited kala penlong ya ka seminar hatura auditorium ban penpau patba yakilat yok kam yok jam ha Japan da ka penlet jingmut halor ka program Specified Skill Worker bat kiwei kilat yok kam yok jam. Kani ka program ka thumu ban pentip ya kinong wat kam shapang kilat yok kam yok jam ha Japan kumno ban yok visa bat kisap ki phong badon kam. Ki riu shampang kila sam lem ye ki jingtip ki bakong san bat kila ya keren ru bat ki nong ye shimenta lingba ki jing ya keren markmat. Kani ka seminar kala long shibenta na ki jing trei jong ka Hana Global EduTech ban penyesno ya ki briu bat ya ka yoba ki kam ki jam jong ka perthai baro ka wei. Ki pat nong penonkam boarding kila ke bitar lab kila tur jubor syaka office trekam ka MEECL ban persya joria ka jingkiu palat put jong ka bay boarding ha ka badon ru ki balap berngam bersit ban ujor persya syaki bor ka an wat la ki jusiu bet man la ka por. Kawai ka long ying kala yo ya ka bay boarding ka balakot hadu shilak hatsaw hajar tingka wat la kim shimla ring boarding ru. Kijing ujor persya halor ka jing yok pediang ya ka bay boarding ka ba he palat put bat ki jing kenok persya bagi nong tray MEECL ki dawa pisa na ka benta ban I boarding thamai kala penpau bakala bandon ka bamsap ka bajur. Kaseng New Trip National Youth Movement hapo ka jing yalam jong u Thailand lingkhoi kala wan ban tuklar ha ka balak kala dawa badai ban penbet no mardor ya kani ka phang. Kaseng KHASI Students Union Nongpo Circle haringkat bat ka shnat rekam jongka na Saidan hinin kesngi kala no senyang shipau teli ki ben bat ki mit ya ka school Saidan Secondary School banweng ya ki jing jongka ni ka school. Kani ka school kala pli ha usnam chajar khandai spa khandai pupra kala yakandu shibun ki jing ha ka ban penbiang ya ki jing don kam jong ki khanna puli. Ha kani ka sngi layalam da President jong ka KSU Nongpo Circle u John Lingdo bala pediang sungbaru da u headmaster jong kani ka school u ba James Nongsit ha ka jingi don ringkat lang jong ki nong hikai bat ki khana school. Ka Supercare Hospital Shillong mentakasngi kala penlong ya ka jing ai sumar ha Mairang Eastern West KHASI Hills District. Kani ka program ka ajing sumar klem dan kam baisiu bat kumju ru ya ki dawai syaki nong shong shnong kam tam ya ki tu ki ba shem jing ban pha sumar shanong ba Shillong. Habaya keren bat ki nong pathai khubor I Dr. Ruel apame nongrum ila banjur ba ka jing tmu jong ka hospital ka long ban ai jing kersyan ya ki long yeng long sem ki baduna ha ka yok kot bat ban penbahai ya ki rukom ai jing sumar ha keleng ka jela.
Mentang ini pet ya ke jinglong jingman ke sun meneng hatura. Ka jing kriat kalong arpulai degree Celsius. Ka jing shed kalong laipusau degree Celsius. Ka jing ngam ka hau kalong saupusan na ka shispa. Haba pai pat chanong ba shilong ka jing kriat kalong khatlai point sun degree Celsius. Bat ka jing shed kalong arpusau point iwe degree Celsius. Ka jing ngam ka hau kalong khandai po na ka shispa. Kat bah jawai pat ka jing kriat kalong khatlai degree Celsius bat ka jing shed kalong 8 degree Celsius ka jing ngam ka hau kalong sanpupra na ka chispa. Ka sun meneng kala banrang hatura shilong bat hajawai. Shuaban poi syakabukut jong ketuk kubor ngin yepet biang sesisin yakimat bekongsan. Untuk kit kesokar halor ke jingklat no armut ki kena pulih ha Karnataka. Syak thung ikong Rebecca V. Suchiang kum Chief Information Commissioner bertemai ke Jela Meghalaya. Menjur ke Kenhun Menteri ban Thiet Ying naga benta ban penlong guest house ha Bangalore. Wanra ke KHASI ya ke mang tingka bersipor ke balai pusau poin pusau keluar tingka ha kesngi ke beningkong jong ke dorbar mang tingka. Bat wanra ke JHADC ya ke mang tingka ke ba arspa san penyo poin arpulai keluar tingka na ke benta usnem ken tingka arajar arpusan arpun real. Ti paralok katungi lapoi syakabukut jong ketuk kubor jongi mentaga janmit hadu banginde syambiang bat pi la syai kesngi kublei pi baro. गैम्बलिंग आता है तो राज्य सरकारों को